reka twihute cyane muri aya makuru n'ubundi tujye kuri iyi ngingo. Mu gihugu cy'u Burundi rwose ibintu bikomeje kugenda biba urusobe cyane. Muri iyi minsi hari imvururu cyane mu gisirikare, hari imvururu muri CNDD-FDD ryashyaka riri ku butegetsi, ndetse hakaba n'amakuru agaragaza ko hari umubano utifashe neza hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye Neva ndetse n'abandi bajenerali bakomeye mu ngabo z'u Burundi. Binavugwamo na General Prime Niyongabo, ndetse hakaba navuga ko rwose harimo n'ukuboko kw'abanyapolitiki batandukanye, harimo nka Reverien Ndikuriyo akaba ari umunyamabanga mukuru muri CNDD-FDD n'abandi batandukanye. Ntabwo ari cyo ngiye kwibandaho cyane, ahubwo u Burundi bwavuze ku bwicanyi bukorerwa abanyamurenge. Kuri iyi ngingo bwavuze ni Minisitiri ubundi w'ububanyi n'amahanga, uyu yitwa nde Dr Bizimana Edouard, niwe Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wo mu Burundi. Uyu mugabo rero yavuze ko ibimaze iminsi bivuga ko Burundi bukora ubwicanyi ku banyamurenge ngo atari byo, kubera ko n'abanyamurenge ngo bari mu Burundi ngo batekanye, kandi ko ngo banatanga ubuhamya ko babayeho neza nta kibazo gihari, nta bwicanyi bakorerwa ntaki, ngo bityo ko niba ngo abaturage b'abanyamurenge bari mu Burundi bameze neza, ngo nta n'ubwicanyi bashobora kujya gukora mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko ibikorwa byabo ngo ari ukurengera ituze ry'abaturage bose aho baba bari hirya no hino, baba ari Abarundi cyangwa se ngo atari Abarundi. Hanyuma yongera kugira icyo avuga ku bijyanye n'ibimaze iminsi bivugwa ku mugambi bafite wo gutera u Rwanda. Iki rero nicyo abantu benshi bari bategereje kumva, bavuga bati se u Burundi bumaze iminsi buvugwa mu bigendanye n'umugambi bufatanyijemo na FDLR, bufatanyijemo na FARDC, bufatanyijemo na P5 mu bigendanye no gushaka guhungabanya cyangwa se gutera igihugu cy'u Rwanda. Kuki ntacyo bushaka gutangaza? Rero nibyo byari bimaze iminsi bivugwa n'abantu hirya no hino. Aha rero uyu Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr Bizimana Edouard yavuze ko ibigendanye n'umugambi uvugwa w'u Burundi gushaka gutera u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye, ibi ngibi ngo ntaho bihuriye n'ukuri, ngo cyane ko Burundi atari bwo gashoza ntambara ku bigendanye n'u Rwanda, ahubwo ngo u Rwanda ngo rwacumbikiye ngo abashatse guhungabanya umutekano w'u Rwanda 2015 bashatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza uyu witabye Imana, ngo ndetse ngo u Rwanda rucumbikira abo bantu rwose kandi baragaragara mu byaha byo gushaka guhirika ubutegetsi bwe, ngo ndetse na nyuma yaho gukomeza kugenda bukorana n'imitwe ngo nka Red Tabara n'ibindi. Ngo bityo ko rero ngo Burundi ngatari bwo mwanzi, gatari bwo bwashaka kwifuza cyangwa se butakifuza kujya gutera u Rwanda. Ngo ibyo rero ngo ntaho bihuriye na gatoya, ngo nta gikorwa na kimwe u Burundi burakora kigaragaza yuko ngo bifuza kuba batera igihugu cy'u Rwanda. Bikaba byatangajwe n'uwo mugabo Dr Bizimana Edouard, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Hanyuma reka tujye mu yandi makuru ari kuvugwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu mujyi wa Baraka uherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo, n'ubundi ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha hantu hakomeje kumvikana impungenge zikomeye cyane. Ni impungenge zishingiye ku mutekano muke, umutekano kugenda muke uri kwiyongera uko iminsi ishira cyangwa se uko bwije nuko bukeye. Abaturage ndetse n'abahagarariye societe civile, imiryango itegamiye kuri leta, baravuga ko ubuzima bwabo bwa buri munsi buri kugenda burushaho kugorana cyane kubera ibikorwa bivugwa byihoterwa, ubujura n'itotezwa bikorwa na bamwe mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, bagatabaza uko bwije nuko bukeye. Izi ngabo zikaba zikora ubwicanyi n'ubugome muri ibyo bice, ariko bakaba batagenzurwa n'amahanga kugira ngo hagire igikorwa. Rero amakuru aturuka mu baturage atandukanye ava ngaho nyine muri Baraka aravuga ko mu masaha y'umugoroba rwose, cyane cyane hagati ya saa 12 ndetse n'amasaha ya saa 2 z'ijoro kurengaho n'ibindi hakunze kuba ibikorwa by'imyitwarire mibi y'abasirikare. Bamwe mu bikorwa by'irondo bavuga ko rimwe na rimwe ayo marondo ahinduka ibikorwa by'ubujura, ngo baragenda bakajya gukora ibyo twakita amarondo nk'aho bagiye gucungira umutekano abaturage, ariko bagirayo bakiyambika uruhu rw'inyamaswa rwose, bakagira n'abaturage bakabica, bakabasahura, bakabatema, bakabagira nabi, ibikorwa bya kinyamaswa utatinyuka kuvuga. Ibyo bikaba byatumye mu bice bitandukanye by'umujyi haboneka ubwoba hamwe muri Baraka, aho bamwe mu baturage bavuga ko batakinyura mu mihanda nijoro, abandi bakagabanya ingendo zabo cyane cyane mu masaha y'ijoro. Rero depite uhagarariye aka gace akaba yitwa Nyamakonguko yatangaje impungenge zikomeye ku mutekano ukomeje kuzamba, agaragaza ko bidakwiye ko inzego zishinzwe kurinda abaturage arizo zigaragara mu bikorwa
bibagambanira. Hanyuma ku rundi ruhande kandi sosiyete sivile ikorera muri Baraka nayo yunze mu ry'umudepite isaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane ukuri ku bivugwa byose. Isaba kandi ko ubuyobozi bwa Kongo bwakongera imbaraga mu gace kamaze igihe kagaragaramo ibibazo by'imyitwarire mibi, ndetse bakanagenzura niba igisirikare cyabo ibyo kiri gukorera abaturage ari bikwiriye igisirikare cy'igihugu. Abasesenguzi bakavuga ko ikibazo cy'umutekano muri Fizi muri rusange gikeneye igisubizo kirambye gihuza igisirikare, ubuyobozi bwa gisivile n'abaturage ubwabo kugira ngo hongerwe icyizere n'ituze muri ako gace. Abasenateri 29 bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio bamumenyesha ko umugambi wo kohereza impunzi z'Abanya-Afghanistan muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ari ubugambanyi bukomeye cyane katari ibintu wakifuriza umuntu. Mu nkambi ya Asi Salia yahozemo ikigo cy'ingabo za Amerika muri Katari hacumbikiwe by'agateganyo Abanya-Afghanistan 1,100 bamaze imyaka myinshi bategereje kwimurirwa muri Amerika. Abanya-Afghanistan rero barimo abakoranye n'ingabo za Amerika mu ntambara bamazemo imyaka 20 bahanganye n'umutwe w'Abataliban wasubiye ku butegetsi 2021 ndetse n'abo miryango yabo. Tariki 21 Mata 2026 umuryango w'Abanyamerika uharanira uburenganzira bw'impunzi Afghani Evac watangaje ko ufite amakuru yizewe yemeza ko hari ibiganiro biri kuba bigamije kohereza muri Kongo izi mpunzi hatitawe ku bufasha bukomeye zahaye ingabo za Amerika muri Afghanistan. Rero itsinda ry'abasenateri 29 riyobowe na senateri Richard Blumenthal tariki ryandikiye Minisitiri Rubio ibaruwa ndende cyane rimwibutsa ko Abanya-Afghanistan biyemeje kwifatanya n'Abanyamerika mu rugamba barimo bahanganyemo n'Abatalibani na Islamic State, bazi neza ko bishyira ubuzima bwabo mu kaga kandi kigendanye no kubohereza muri Kongo byaba ari ukubahemukira cyane. Impunzi zimaze iminsi zisabirwa kujya muri Kongo zimaze iminsi zigaragaza ko zitishimiye kuba zaza hano muri Kongo, ndetse akaba n'abanyapolitike hirya no hino ku isi bagaragaje ko muri Kongo rwose atari ahantu hari umutekano ku buryo koherezayo impunzi byaba ari kubashyira mu kaga. Iyi nkuru ivuga ko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyagaragaje ko rwose gifite intege nke cyane ku buryo no kurwana na M23 hari ibintu kitapfa gukomeza kwishoboza kuko n'ubundi ikomeza kugenda igitsindira mu rugamba barimo. Bakagaragaza rero ibibura bituma bagira intege nkeya cyangwa se imbaraga nke atari kubigendanye no guhangana na M23 gusa kandi ahubwo n'umutekano w'igihugu muri rusange, ko izi ngabo zidafite ubushobozi bwo kurinda ubusugire bw'igihugu ku buryo ari wese yanakinjirira. Ubwo rero turaza kugenda turebera hamwe uko ibintu byifashe kuko birahura n'ibimaze iminsi binavugwa kuko Zambia muri ziko yinjiriye igisirikare cya Zambia cyinjiriye ingabo za Kongo kugeza ubwo cyinjiye muri Katanga kikahafata muri Tanganyika kikahafata ibice bibiri byose rwose kikinjira nk'ikinjirira mu rusengero kikafata ibyo bice kugeza n'isaha akaba ntacyo leta ya Kongo irakora ndetse n'igisirikare cyabo bagakomeza kurebera. Hari rero raporo y'ubusesenguzi yateguwe n'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyo raporo yateguwe nyuma yo kuganira n'abaminisitiri bafite aho bahuriye n'umutekano w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikaba ari raporo igaragaza uko igisirikare cyayo cya FARDC nyine birumvikana icyo gisirikare kidafite ubushobozi na buke bwo kurinda igihugu bitewe n'ibibazo bicyugarije birimo imyitwarire idahwitse mibi, gukoresha intwaro zishaje no gucengerwa na bamaneko. Ubundi mu Kuboza cyangwa se mu kwezi kwa 12 2025 komisiyo y'inteko ishinzwe igisirikare n'umutekano iyobowe na Depite Mikindo Muhima Lobenzi yaganiriye na Minisitiri w'umutekano Jacques Shabani. Uyu rwose akaba ari gushyirwaho igitutu kubera umutekano muke. Minisitiri w'ingabo Guy Kabombo Mwandia Vita aganira na Minisitiri w'imari Dudu Mwamba Fwamba aganira na Minisitiri w'abakozi ba leta akaba yitwa Jean Pierre Lihau, Minisitiri w'Amine Louis Watumu Kabamba n'intumwa ya Minisitiri w'ingengo y'imari Adolphe Muzito. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa 4 2026 nyine ejo ikinyamakuru Jeune Afrique jobundi cyatangaje ko ibi biganiro byari bigamije gusuzuma ubushobozi bwa FARDC n'izindi nzego zishinzwe umutekano w'igihugu. Nyuma yaho Hero AFC M23 hari nyuma yuko rifashe ibice byinshi byo mu ntara Kivu Amajyepfo biri mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se Plaine de Ruzizi birimo umujyi wa Uvira,
nubwo M23 yaje kurekura rwose ariko ikawurekura atari uko irashweho cyangwa se ngo isubizwe inyuma isunikwe, ahubwo ku bushake bwayo. Bamwe bakavuga ko ari igitutu wenda cy'Amerika, ariko yo yaharikuye atari uko isunitswe na FARDC. Rero Minisitiri Shabani yabwiye iyi komisiyo kuretse ibice inzego z'umutekano zambuwe na AFC M23, ingabo za Zambia nazo zigenzura bimwe mu bice byo muri ntara ya Tanganyika ejo bundi mwarabibonye mu majyepfo nabwo y'igihugu. Mu gihe kandi ubwoko bwa Mbololo uri gutura muri North Ubangi buri guteza amakimbirane ashingiye ku butaka, nyamara ingabo ntizigire icyo zikora. Uyu muyobozi yavuze ko umutekano w'igihugu n'ubumwe bw'abanyekongo biri mu kaga gakomeye cyane. Agaragaza ko nihadafatwa ingamba zikomeye ziteguye neza kandi zihuse, ibintu bishobora kuzamba kurushaho mu gihugu cyose, kubera ko igisirikare kitari mu bushobozi bwiza bwo kuba cyahangana n'ibitero cyangwa se n'umutekano muke uboneka, kandi ko bizahungabanya politiki, bigahungabanya imibereho y'abaturage n'ubukungu muri rusange. Minisitiri Shabani akaba agaragaza ko abashinzwe umutekano bohererezwa nabi mu bice bitandukanye. Agaragaza ikibazo cy'intwaro zikomeje kunyanyagizwa mu bice bitandukanye by'igihugu, ubwo nyine harimo n'izihabwa abazarendo birumvikana. Ruswa ikaba yarahawe intebe muri izo nzego z'umutekano, kandi ko inzego zimwe na zimwe z'umutekano zacengewe n'abamaneko. Ati hari hamaneko. Aha rero Minisitiri w'Ingabo Mwandiyavita yahawe umwanya agaragaza ko nubwo FARDC yaguriwe drone zirasa mu ntera ndende ndetse z'amoko menshi ndetse n'indege zitagira z'intambara zindi zifite ubushobozi bwo gusenya ibirindo by'ingenzi bya FARDC bya M23, iri huriro cyangwa se M23 nayo ngifite ikoranabuhanga rikomeye cyane riyobya ibikoresho cyangwa se izi ndege, ikaba ifite imbaraga leta ikaba ifite imbaraga, bityo ko rero leta ikwiye kuba yafata izindi ingamba kubera ko imbaraga yashoye zose zapfuye ubusa. Mwandiyavita akavuga ko gutsinda intambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ubwo n'u Rwanda na M23 nyine ngo ntabwo bisaba urugamba rw'umuntu umwe, bisaba guhuza imbaraga za diplomasi, ubutasi, igisirikare n'ubukungu. Ashimangira ko urwego rw'umutekano rwa Kongo rukwiye kuvugururwa muri rusange, FARDC ikibandwaho. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amaze igihe yemereye buri musirikare woherejwe ku rugamba ubwo nyine rwa M23 amadolari ya Amerika 320 buri kwezi, ariko ngo ntabwo barayabona. Abagenerwa bikorwa bari abasirikare 1,180, ariko amakuru yatanzwe muri risesengura agaragaza ko aya mafaranga ataratangira gutangwa atigeze ahabwa umusirikare n'umwe. Minisitiri w'ingengo y'imari Muzito akaba yagaragaje ko kuva muri Mutarama kugeza mu Kuboza 2025 igisirikare cyagombaga gukoresha miliyari 2 z'amadolari zirenga, ariko ko hakoreshejwe 87 karengaho gato gusa kwijana. Ibi gashimangira ko hari inshingano zitujujwe muri uwo mwaka muri rusange. Ikibazo cy'ihangana rya FARDC n'ihuriro ry'imitwe y'abazarendo cyakunze kugaragaza nacyo nk'ikibazo gikomeye cyane, aho usanga barwana bahangana ndetse nabo bagatangaza ko ngo batitabwaho kuko bo ngo bagomba kujya bahabwa miliyoni 4 z'amadolari buri kwezi, ariko imiyoborere n'imyitwarire yayo irimo ikibazo gikomeye cyane ndetse n'ayo mafaranga bakaba batayabona uko bikwiye. Nubwo bimeze bityo rero, Minisitiri Mwandiyavita we yagaragaje ko wazarendo ari igisubizo ngo cyiza mu kurwanira igihugu, kandi ubufatanye buri hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta na wazarendo ngo bukwiye kuguma uko buri, aho kurikoresha nk'urwego rwa leta. Icyakoze hakabaho ngo amavugurura atuma ryubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, nyine wazarendo yitwara neza. Minisitiri Mwandiyavita akaba yagaragaje ko mu gihe intambara izaba irangiye abarwanyi ba wazarendo bazarambika intwaro basubizwe mu buzima busanzwe. Hari bamwe rero bagaragaje ko batazemera kuba mu buzima bwa gisivile, basaba kwinjizwa mu nzego z'umutekano. Izi ntege nke rero zigaragazwa ku gisirikare cya leta, haravuga ko byagenda kose mu gihe cyose ari ubutegetsi bubi rwose nk'ubu ngubu bwa Tshisekedi, ibyo bakora byose bagura intwaro za rutura, bagura amadorone, bagura ibifaru za burende, bashyiraho ingabo ibihumbi n'ibihumbi kuko bafite izirenga 100,000 n'ubu ziri guhangana hariya,
nta cyakorwa, ahubwo igikwiye gukorwa ari uko haboneka ubuyobozi bubereye abaturage, ari byatuma igihugu cya Kongo gitera imbere ndetse n'inzego z'umutekano zikiyubaka mu buryo buruseho. Reka mbashimire cyane mwebwe mukunda ibiganiro byacu, mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi muduhe comment. Mukomeze kugira ibihe byiza.